Kejimpan benar kami gelaya Commercial Truck Owners and Drivers Association bahkan yai beteng ya kejing ki persya ya ki company semen namar kejing bom urlong ki mat jing dawa wat hadian kejing kran bat Deputy Commissioner ke East Jante Hills District hakashita unai wing araja arpusan lala ban sakhi ya kejing wan ai jing kersan jong ki kenhon beper ya katai keseng. Ki kenhon ki balawan ban ai jing kersan ki kentup ya kesenjok ki nongnya local taxi sor bat kapsor Central Body East Khasi Hills ke penar Students Movement ke Warjantia Students Movement na lor kiwe kiwe. Pernah gijing kini kendu ki brio man kasni ya intiya kini ki kendu ki. Nering jang long kini ko mangilong. Kadi kejang gitu. Tinggal suman ai kublei ya i shongkara baknya kini kejang lang sama step. Ai kublei hot jongka MC toda berkoi. Ngawan kini nakaliang kesen katenjui di kesenjuk kinongnya taksi serba kapsar. Kani ke Central Body napo Shillong napo East Khasi Hills. Bangi kedok iki live artili ki local taxi association napo Shillong. Di ngadai bak bensuk yurai ke kateng jawa ngabat ke Mastan General Secretary. Ngidon lang bak ngang ni. Ngidon lang ni wi parang nong ilang bak jungi working president jungi ba simla laranja. Katang ngidon isi member jungi ba research nong cloud rengkat bak katung di got ngewan. Ban pensingan bali ai sim lang ki. Ban ai ya kata ke moros support nak banta ban tuandur ban penha ya kane kel kejing dawa katong kejong pi hoi ngi yu nakapor syakapor ngi ju keren ngaman syua ngajulong uwe I secretary jangka Warjantia Honor and Truck Association hangti na po Warjantia nakapor nakasyapor ngaya syakren ngayo ang ladang ngimdon kejing itali kawehi kasngi wat kajakahi jung ihi isolong kimraw kumau ha kata hati kecing sisa balai ong naong punta namar ba ngi menta suki kila sedang tak kata kilawan kita kibru na sabar kilawan na syatesha kibongla bengin yui dari kiwan suthit da kata kidon kikato kan ne kikwan mentoy bat ki ingkong selamat na kene kathang kedong kecing di kita hi kiba persang ban penpra ban penjot ya kata kejingnya teli gitu. Ngasih juga kata. Lapi ong hakno no kodhon. Lapi ong hakonhon keno ke bentah sisen bala ong kodhon. Kisdang ban suthit kini gifan. Balai ngong kumta nomor ba ke eg bagi yi lesero ppi kata. Te kumta ngong ngakantu ngang phami pi nang kapor. Ya kana ke MC tu dah yang teli. Wapi yang teli om don bala mapen ki. Kemawai. Maka jingan teli ketika borba banyak kon langirit na laning kraw bunsin ngajukren syaki platform ngawang wat penserong dada pirospa namadang don syu ke bakam ruspa wat ong ba manganga ruspa namadang don syu ba ruspa wat ong mapi mastat mapi dang don ke mastat wat ong mapi maduk dang don ke kantok satu kata ni hab don ki equality wat ju penserong ndai tang kata hi sitin akatin ni nak Warjantia ni Sokia ni wan hang rangim Sokia le yu ngin wan habang ni wan ngin taulat ngin wat kilat inti kumno bagane ke jindoan jupi tolong sisa data katau tang ni sitin akatin ngai kuble ya kini ki chairman ki secretary ki nongelam jong ka MC toda kumjo yi phi ki dekhot la phimdon ma phi kinir ukimdon men legi spotar inong kersa de karpang ya yi phi yang teli hang ne ban ai kata kajing kersan ban dawa yala kajong kahak tang kowe ngakan tu yang teli yang scam walong kita ki kwan mentoy walong kita ki ingkong sulman kanang ba kane ga geri ba ka jabru kajongi kalong ba phu ba ping bangin roy ya par porolang we kajing kersan ini mesin je ki paradok persnam yang dua jam kata kajing jar kamtam aku ba sorkar maaf ko ye ke bentah ko wa ki dawa ki kat kam ke hok to sap yo ke ti daw kam ke penar Student Movement ne sngi wani awo kita kecing kercan kita mo kita keci kumon keci kedang nak benta kini perlop yung ku chem jingjar yu lukti wa teng ba yung palang ba yung ki paradok prasnam yung le woro UM hat tulup sodong yung Warjantia bat kamtam apok istri yung nyatrap le woro kuwi ki kita mesin Yagini ki bro yang nang yu yok ki kita hok yang ki nang wa yu lai bach kita kam ke jam yang ki kam tam
yub I wagani naliang factory nalek bengi pagkian gi kata kedor ni keret ku wa ke government debuk ko pada government haduk ani de yoi wa mem chimkhia ko mem pekrek kam ko kata ka ain ko role kat kam de pembi ko akan rutrik February ajar arpau te yul tiwa ke sarkar kontuy ke sarkar usnya apa upai kamtam yang ni jik yang ni paradok prasnam yang I nang ba yu lai baj kam ke jam ke khan yang ki cha chilter bagi lalu tiki kam ki yang ya trop ini lang penarsu dan bukan mi ikhmat wala to wi sai lenu nya la to pemi ya kitiki pai ni bentawi lang wa kinong ya trok ikloi but isru opi hamdo jengkerman ini lang yang I kom ni bentau ki paradok prasnam ke yang ini lang yang lang isru opi hejo por de yoi wa minister yang transport hejo por mau deputy CM yang ka Meghalaya yang henry ilek amni suki hendayu la kanu ki por wadala de yakhi nalyang ki driver truck henry suki ba u chong amni nga nalyang yang ini lang yang PSM uang ba ya u deputy CM yang iwa la dam bi bikso e kam biang e pika ne ba wa halor ki jing e kan ni wa mat nalyang ka jela yang henry mamsnya pi kijing yang driver truck man ko kijing ko khia ba henry na yang deputy am chong klikti u hayung kat ta ong la dam ji pikso e kam phau e di lang i de kloi kete ngadu terang hi kloi am lang suru wa kino ya truck yang jela yang to ni nakal yang jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association MC Toda ngidap dakajing songo ko bakrau ya ka all Khasi Hills Tourist Taxi Association yaki association maksikap no po Gentle Hills kemudian po kalama jong ka Tourist Taxi TTA bagi lawan pan ai jingkasyan yangi kum kitrak association yaki halor kaneka kam jongi hakabangi dawa bangin yo bentalang hakabakit ya usimen ukelingkar hapo cement factory te kajing dawa jongi kumba nyela yakren nado menin hakma jodisi but kumjo ro haba ni pen ai haki yang lokot khobor kalong bait tang kawai bangi dawa bakin ai dakador jong ka sarkar kade kador kabala ai da ka sarkar bat kibala penmi hida ka sarkar hato kalong kamlong hok mau bangin dawa bangin yo kit da kador ka sarkar hato kadon hal nde jongane baka cement factory kipen here ya kane kador ban ai shi kipai ba te nakaliang jongi ka MC Toda tat hado bangin yo ban ya kane ka jing dawa jongi bat ka in poi shaka thong ka bangin yo ban kit ban ba ya unu cement bat klinker na cement factories hakador kababiang bat kabangi kum kikunu nyo trap nyo ban treban kata ya kane kam te ni nakaliang jongi menta ka jing kit jongi kalayak kumba ndrus ni te ni nginem syong thait bat ngin ya yakhi bai tat hadu bangin dayo ban ngin yo ya kane jing job we will continue this agitation till the cement companies agree to our demands and this is a thing that I want to tell to the government also. Kindly as a government you have decide the rates, so kindly come forward and try to solve this problem. It is a fact that we as the MC Toda members, we are kind of creating jobs for the youth. We know that Meghalaya we are in distress for the jobs. It is a big employment problems, but we as MC Toda, the Meghalaya Commercial Truck Drivers and Owners Association, we are trying to solve this problem in whatever capacity we have to give jobs to the youth, maybe in the form of drivers or as owner of the vehicle. So please, it is a request to the government, come forward and try to solve this problem so that we can solve the problem of this unemployment of the youth. And from we as MC Toda, we will continue this strike till we get our demand. Habatin, page bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.